Ah, memang ate. Nah, Surgoi ate. Surgoi. Isang bulok tayo ba? Tabunay memang sabudullah pa surgo na te. Susuwaro lagu-lagu na iba. Au saya mabirro si pata ba. Ah, Sa do na tu surgoi na narakul. Pasti. Ayaw pa sa lomos daw amang mabibir. Kung bertuba do ito ba? Ba, ini ba. Jadi ikut tu surgoi do kita sudah ni mana. Hirap ko surgo Ini to. Fokus mantuk tu sih surgoi. Jadi itu satu pertahatun pertobatan on. Olo. Bertahan bertobat sampai Yesus Datang. roh. Bro, tu Baru purtulio pe, mo sa. ibu mah kita tokat. Yang kedua kali na mo nate. Ay, naman Ano to. ni Tuhan niya te. Jadi unang songodongan, arang mo ako pedita na baru bertobat. Tong ko penjahat ya do bayon. Tukang rok do bayon. Iyo. Ari, Ala naong pedita mana? Bah, memang firman Tuhan do asli. Jadi Alkitabiah do tong nang ko maksudna to. Jadi saya lihat tong ajupang may mana arong na berbedai. Ono. Iyo. Jadi itulah mana to kan? Itulah. Hape gabi mana karoyo? Ito dito. Olo, ipal tak tong ipikiri. Lagi ya bak. Ingot di mana tong naba hatan itu kan? Masih Olo. kalau pedita mana kan? Ingot di mana tong naba Matius 5 ayat 30. tunggu dia sini ba? So di may sino ndang. Alaya humandok tuhamu. Unang ngolo hamu na jahat. Mulu arong nama mastap hurum siamu mi. Tare homamu se hurum siap birang. Asa bongka. Jadi mana betong? Ipukul me mana kan? Olo. Ipukul siap birang. Ilo ni mana siap putih? Ipukul mo sa eleon. Ba. Sugo marwani halakod dawa. Nama mukulon. Nama mukulon. Jugul babayon darono. Itori leo tubutuhene bumpuk na. Anggoda ngarong ihatan di debatai na. Om mari masih di debatai na ibarat. Ihatan masa gimana susi bayon metong dawa. Oh, salah deh deh. Masih bayon. Anggunuk kita. Ini boto firman. Mangi hutu Tuhani, ngata boto firman, ngata boto haten debatai. Tatundal homba suryo. Iro tak talupa hom masuri ora Tundal kanarwo. mo. Iro to. So bahasa Ibrani metanoia na kan, berbalik dari yang jahat kepada yang benar. Malak kamay ta tunarengga. Ay ito, Ito. hutundal homma sudi. Tabay ma mo sila puji-pujian on. Hutundal homma.